Amen. Muraho neza. Mufite amahoro. Reka dusenge. Mwami Yesu turagushima. Twishimiye kuba hano ubw'uyu mugoroba. Niko wabishatse, niko wari warabiteguye. Turabigushimiye ko wabisohoje. Uhagaze imbere y'imbaga y'abantu bangana gutya kubwo kugira ngo tuguhamye, udushoboze, kuko ibyo tugiye kuvuga si iby'abantu, si n'ibyacu, ni ibyawe. Uduha imbaraga aba bicaye. Namenye neza ko hazaba iyo umuntu aza atazi yagiye, akicara atazi ibyo arimo, agahaguruka atazi yagiye. Bibaho. Ariko uyu mwanya bene data bafashe, ntubapfire ubusa, ubaho ubwenge, ubahesha kumva no kumenya icyabazanye. Ubaho ubwonko butuma bamenya agaciro ko kuba hano. Hari abantu bageze bakurikira Yesu ntibamenye icyabazanye. Bamwe ngo bakamukurikira kubera ko Yesu aho yabaga ari baragaburaga, bararyaga, ikaba iyo mpamvu. Hakaba abandi bamukurikira yuko babonye akora ibitangaza, bakavuga ati ibyo ari byo byose nanjye nshobora kugegwaho. Hakaba abandi bamukurikira kubera ubwenge bumurimo, kugira ngo bunguke. Dusengeye aba bantu rero kugira ngo bagabane. Kwicara ikintu kirenze iminota 20, isaha, umuntu atakaza, ni ukuba mu isi umuntu atazi icyayi imuzanyemo. Byaba birutwa n'uwapfuye, kuko uwapfuye yarigendeye. Ariko kubaho umuntu atazi intego zo kubaho, niko kuba mu materaniro utazi icyayi amuzanyemo. Ariko Mana udufashe, uduhe ubwenge n'imbaraga zidushoboza kumenya agaciro k'icyatuzanye no gusingira icyo ushaka ko dusingira. Urakoze ko byose ubidushoboza kandi ukabiduhera ubuntu mu izina rya Kristo. Amen. Murakoze kwicara hano kugira ngo mwumve kandi kugira ngo mugabane. Imana ibaho umugisha. Amen. Amen. Mwegerane mwese. Intebe ziri imbere yanyu muzicareho. Mubikore vuba, icyo ni ikinyamurenge kandi ndabona mwese muri bo mubyubahe. Intebe ziri imbere yanyu. Uriwe ntahaye yumva. Kwani usikii lugha? Tuma abakongo muzamusumbuana niki? Kuki mutazamuha agaciro icabaza? Protocol kandi biba muri twe. Protocol azakuzana gushoreye akaguhiye shima agiye kukwicaza. Aho kubaha icyo ashinzwe ukicara aho ushaka. Kubera iki muzamubikora mu makanisa ya bene wacu? Kandi bibiza bigaragaza ko hari icyo mutaramenya. Ubundi kumenya, agaciro ko kumenya, iyo umuntu yamenye ntaza asa n'utaramenye. Bambaye ikizame cyo kuvuga ngo rimwe guteranya rimwe ndabizi ni kabiri. Ariko umuntu utabizi yo ashobora kugera kuri 5, akagera ku 10, akagera kuri 20. Siko ingaruka rero zo kutamenya ni ukutumvira. Iyo bavuze ngo gira gutya ntubikore, izo ni ingaruka zigaragaza ko mutaramenya. Ntabwo kumenya ari ugusirimba, no kumenya si ukuba mu ikorari, kumenya si ukuba umudiyakoni, kumenya si uguhanagura intebe. Ahubwo icyo ni ikinyuranyo no kumenya. Kumenya ni ukumvira. Iyo umuntu ataramenya ni kichwa ngumu. Ini kichwa ngumu, afite umutwe utumva. Bibiliya ivuga igifu n'ubwoba gihura mu isekuru. Ni Bibiliya bivuga ngo nticonoga. Ufashe isekuru ukazana na ya mihini y'iwacu ugashira mu igifu, maze ukagikubitaho umuhini,
nticohinduka kiza kivamo ari igifu, kandi n'ingene umuhini ukomeye. Kuba mu ikanisa utaramenya ukuri, woribamwo mukajenga ukikibuvira ukaba muri kadesi ntumenye, ukavamo ukaja muri metodiste, nka ryo dini baza bavuga ko ngo ari ryo ry'ukuri, naho ntumenye ukavamo ukaja mu bakomite, ni nkabo bazi ko aribo baba hafi y'Imana, nabo wohava utamenya ukabavamo ukaja mu bakatolike, nibo bazi ko Imana ivuka iwabo. Naho uzuhava utamenya ukuri ukaja mu bisilamu, nibo bazi ko inzira z'ukuri aribo bazihagazemo. Naho uzuhava utamenya ukuri. Muzi impamvu mwakuze bababwira ikorari, mukura bababwira ngo nimuze mu ikorari, mukura bababwira ngo nimuze gusenga, ariko ntibabigisha ese iyo umuntu avuye iriya hanze akazamo, umuntu uzuza muno kwanza ni umuntu usute, ni umuntu uteye ute? Ese iyo umuntu ageze muno aza yitwara ate? Ayo mahame ntibayatubwiye iri iwacu, batubwiye gusa kuza mu ikanisa ngo tumare. Niyo mpamvu uzubona muza muba mu ikorari mukayiteranira mwe, abantu bakabyarira abandi baba mu ikorari. Imagine mukaririmba Yesu mutamugira mu mutima, none woririmba Yesu wamara ukaja gutera uwanyina. Iyo formule mwebwe muza muyiformule gute? 1 plus 1 égale à 2. None kuki mwebwe muza mutora formule ivuga ngo 1 plus 1 égale 0? Iyo formule mwebwe muza muyitora gute? Ni gute umuntu yoba mu ikorari aririmbira Yesu ariko yamara akahabyara abana nta mugore ahagira? Timuseke, mufate USB muyicomeke mu mashini, nimumara mukurura ibintu byose biri mu mashini. Nje ndi mashini, mwebwe muri USB. Timuseke, mwumve gusa. Tibizabiho tabene wanyu muzi baza babikora ibyo. Izi ni ingaruka zo kutamenya. Ndahera kuri iki navuze. Iyo bababwiye ngo mukore kino mwikanisa, kubera iki mutazamucumva ngo mugikore? Kandi mumaze gusirimba, mumaze no kuramisha. Ese mugira amatwi yumva Imana mukuramya, ariko mukagira amatwi atumva Imana mu ijambo? Mugira amatwi yumva Imana mu gisirimba, ariko ntimugira amatwi yumva Imana muri discipline? Amen. Jewe sindi umuvuga ubutumwa wawe ndi wo kwiruka ngo tubanze tugereriye. Nza mbona Yesu yarampaye nko kuba nkamwarimu guhugura. Bishobora kutabafasha, ariko bizabafasha nyuma y'imyaka 2. Nutabyumva none bino uzabyumva nyuma y'imyaka 2, kandi uzagira perte, kuko ikintu wari kumenya none ukacumva nyuma y'imyaka 2 uzagira igihombo. Sembuze gute? Nuko nyine sinkoresha umwanya munini. Ndashima Imana ko mbaye hano. Iri kanisa ubu nubugira kabiri ndirimo. Turabashimira kutwizera. Kwizegwa ni ikintu gikomeye, no kutizegwa ni ikindi gikomeye ariko kibi. Iyo umuntu atakugiriye icizera akaba atoguheza ifaranga ze ngo uzijane umoje, nushaka uzogenda usubireyo kurya. Hari ibintu binini ubukibuze mu Mana. Iyo ubona umuntu atinya kuguheza amafaranga ngo yashire runaka, nushaka uzagende wimenye ko uri umubandi nk'aba bantu baza bambura abana. Impamvu bitumya gutinya, buriya haba hari ibintu bikugize bimutera impuhwe yuko batogutuma. Ariko iyo ubona umuntu afashe amafaranga yatayashize muri envelope atagize gute ngo ngaho uzonshirira umuntu i Rwanda, buriya nagacira guha mu mutima we. Ni indangagaciro aba yarakubonyeho zituma yizera akavuga timwagaza mubona ubu bimaze gushira. N'abanyamurenge bake babisigaranye, ariko abanyamurenge b'imurenge wageze umuheza amafaranga y'inka yose. Iyo yamuhaye ari amadolari ntiyageze yashitse ari amanufu. Iyo umuhaye ibiye 3 za $100, ubwo ni $300.
yageze azijana ukamubwira ngo uzozimperera uhora imbere w'abasita. Yageze azijana akagenda yagera Nyabugogo agapiga isimbo, ruhora imbere, uriye papa, jewe ndi ku Gisimenti, ejo cyangwa ubu nyine uze duhure, hari ubutumwa bwawe mfite, idolari 100. Ariko abantu akagenda agafata idolari akazivunja amanuvo agakuramo nko kutuntu, yamara akamushira amanuvo, kandi uko nyiri kumutuma ntiyigeze amubwira ngo azozivunje. Bakaguheza amafaranga y'amanyakenya ngo yeye ngo ugeze ku mupaka ngo reka ngo yavunje ngo abe ngo amanyarwanda. Aho wamugiriye impuhwe se y'umuretse nti aba forex biro tazivunjira wenyine. Izo ni ukugira indangagaciro gake zo kumenya Imana. Ngizo ngake agaciro ko kumenya, ngake agaciro ko kumenya, ntabwo ari ukuririmba. Biriya biza nyuma, biri nko ku murongo, biri nko kuri word. Ko murabona word yiri niyo kuririmba kuri no gusirimba kuri word. Ariko indangagaciro zo kumenya ziri hano muri Silowamu. Naho twebwe indangagaciro zacu ziba kuri word, ariko igisirimba kikaba hano muri Silowamu. Ese rero ko murabyumva cyangwa nashize muri filozofi ko birabasiga? Nshatse kuvuga iki? Twebwe twaririmbye mbere yo kubanza kumenya kuririmba niki. Ubundi ntawe uzuririmba ataramenya. Iyo tumaze kumenya kudutera kuririmba. Ariko twebwe twaririmbye tutaramenya, dusenga tutaramenya, dutanga tutaramenya. Niyo mpamvu ibyo tuzadukora. Kwanza bajya abantu mwatanze amafaranga ko hano batarahapfuka. Twatanze inoro, ni inoro zigoye kubona. Nta bantu batanze bari hano kibara abapokeza sha turahemba. None uzuhembwa uri mu ideni, ikanisa rikaguhemba ufite ikanisa ideni, nturyishure gayi wiseka. Aho se naho guseka naho kurira ahubwo. Nibiga mpavuga. Donc ni umukozi w'ikanisa. Iwarada ikanisa umwenda. Ni nka wa muntu Yesu ngo yababariye umwenda, kandi uyu mugani mwese urabakoraho. Suri ya mwana wenyine. Banza ureka guseka. Iyo shambure yireke. Yesu ngo yababariye umuntu ideni, wari ufite ideni rito. Ngo ari mubabarire bamukuye muri prison. Yamaza ngo yamafata mugenzi we. Iwe ngo yari mu mwenda munini ujya wari muri prison, ariko mugenzi we amubereye mu mwenda muto. Yamamubwira ngo ubu nyine uranyishura hano. Yesu yarakiraho ngo aramubwira ati se ariko umenya icyo tugukoreye. Wewe nkubabariye umwenda wari ufite munini, none wewe unaniwe kubabarira mugenzi wawe umwenda muto. Yesu ngo yamategeka yamavuga ngo kubera yuko atamenya agaciro c'ico twakoze kuri we, ni mumusubize mu buroko. Prison ayinje. Yesu azadukorera ibintu binini akadutegaho ko ni reciproque. Mwagaza mubona aga fresh kagaza kaza muri matematike, sinyizi cyane ariko kari aga fresh ndakaza. Mwagaza mukabona ni reciproque, kaza kagenda gutya kagera hano kagasubira kakagaruka kakagera. Nukuvuga ngo karagenda kagasubira kakagaruka. Yesu azaduha agategereza ko dushima. Ibande bantu bita jewe amatara yanje nubwo batayaguza ariko nasize nishuye. Twari twavuze ngo tugure itara rimwe ryaha nirindi ryahariya nirindi ryahano, haba umuco nyine mwinshi. Ubwo nyine yagiye mu kigega. Mwamwaragusega amatara nico twayatangiye. Aba bantu bitanze hano none ko ndabigisha rino somo gute mukiri mu ideni kandi mufite ifaranga muhaye urishura. Ndi seriye, ntabwo ari comedy.
cyumweru nibwo gufura, nibwo bukristo, nibwo bunyangamugayo, niko gukorera Imana. Yego timutegereje Yesu ko agaruka, kuko imuzamukunda ko bababwira ibintu byo gusetsa, timukunda ukuri. None Yesu yoguha miliyoni akagutegerezaho kumuheza ni ibihumbi bingahe? Harya umuntu Yesu miliyoni nangahe yicacu? None ijana na miliyoni na yahe menshi? None umuntu yaguha miliyoni wawa rubona ukananirwa kumushimira. Ninginge n'umuntu yagukurira amafaranga i Rwanda idolari 200 yamara kuyaguha ukamuburira n'isabune yo kumushimira ko yahurukije iya yarya yamara gatoweka. Muzamwiga kumenya kuzirikana, mutamenyije ntimwomenya agaciro k'amaraso Yesu yamenye, kuko amaraso ya Yesu arahenza. Abaza babimenya n'abanyamwuka bo ku rwego rw'ikirenga. Timwomenya agaciro k'amaraso ya Yesu mutahaye mumenya ibintu bito bito by'ibanze. Ibyo amaraso bizabimenya abagabo b'ibigugu n'intiti mu mwuka. Amaraso ntazapfa kumenya abana mugakiza. Amaraso azamenya abagabo bo kwizerwa. Si imigani, si imigani. Angayo nta abantu bari mu ideni. Ntimuri mu kurya yeme kuva wa munsi ntimwariye. None gituma iby'umubiri mubikunda ariko iby'umwuka mukabyanga. Ikintu kije ku mubiri ni mu gutangara. Umwana azavuka bakamujana kuri yuwe, ariko kuja mu Mana mu ikanisa bakabona ngo agisize. Umwana kuri yuwe yogenda yaraye avutse bamaze kumukata umunyonyo, ariko kuja mu ikanisa ngo amaze ukwezi bakumva ngo aracasize. Ariko kuja kuri yuwe bakagenda bamaze kumubyara bamaze gukata umunyonyo yuwe nibahamagaye. Mwumva ko yuwe nariyo y'agaciro kuruta gusanga Imana. Yuwe ni kwizashira ariko Imana ko ari yiteka. Kuki mukunda gukorera iby'inda indi zashira n'uyu mubiri twambika, ariko iby'Imana ari iby'iteka ryose? Amen. Haruhaye wumva. Ndatanga pole ku mukozi w'Imana Pastor Mukiri. Pole sana. Namenye ibyabaye, babuze umwana yagiye mu ijuru, ariko ni ku Imana yashatse. Yesu azabaheza abandi bana, kandi Imana ishimwe yabakomeje mukaba muhagaze. Imana ihabwe icubahiro. Reka nsome gira, ariko nibi mvuze uko si bito. Abakongo muzamuke nango twama twuzuzwa twiruke, niyo muzamumva ngo inkuba zakubise zigakubita hanze ariko ntizikubite mu mutima. Izo nkuba n'ubu sindazimenya. Izi nkuba muzamubwira abantu ngo mu materaniro n'abanyamakuru niko bazava ngo igitangaza kirabaye. No wakanda kuri irya link ugashaka ca gitangaza cabaye ukakibura. Hano mwikanisa naho babaye nk'abanyamakuru, baza baryosha ibintu uko bitari, ngo nukuri ngo igitaramo kibaye mu inkuba zakubita zigakubita gutya mu kirere ariko ntizikubite mu miterere. Izi nkuba zazikubita mu kirere iyo zibanje zigakubita mu ngeso. Izi nkuba zazikubita gutya mu gitaramo iyo zibanje zigakubita mu mutima wangana. Izi nkuba muzamuvuga ngo igitangaza kira iyo kibanjije kikaba ku rurimi rwawe rubesha rugahinduka, kuko inkuba yikubise izimenagura, izitwika, izirandura. Bivuga ngo inkuba zakubise ibintu byahindutse. Siko inkuba siko izimera mwebwe muyizi. Inkuba iyo yakubitagiriye iwacu niyitisha hageze aho bwitwara nk'ikintu. Iyo idakubise abantu yageze ikubita urutoki rukama rwumva, cyangwa ikamisatagura igiti gihagaze ikamigisatura guhera iriya ikacitsa. Bivuga ngo iyi nkuba zikubise zizazikubita umutima wari ukomeye nk'amabuye ukabiranduka. Ushobora kuvuga ngo nabajanye ahandi, ariko inkuba zikubite. Ndasoma hajya nasomye ubushize hagira uturebera
nabanza arebe Yoshuwa 24:14. Igitabo cya Yoshuwa 24:14. turasubira dusome Matayo ubutumwa bwiza 21:28 kugeza kuri 32. Kubera umwanya basigira mwarimu rubona agira ibintu bikomeye, nanje n'umwarimu wanje naje shaka kumutegera n'umuvandimwe hano. Ndanashima Imana ku bwanyu mwembi. Ngira ngo iri ni rya kabiri duhuriye mu gitaramo. Twigeze gusubira guhurira ahantu mu ivugabutumwa, bamutumiye nk'umuririmbyi Kayore, gutyo. Ndashima Imana. Uyu wacu azaca bugufi, timuzamubona face ye ko ari nk'umuntu uca bugufi. Hari abantu uzubona gutya imiterere ukamubona ni nk'umubandi, yaba umukobwa cyangwa umuhungu, abe n'ingende ukazamubona ko ari amagenda nk'intu y'igihomora. Ariko uyu mushiki wacu zambona asa kwitonda. Hari agakiza, hari abantu agakiza kaza gashobora kakava mu mutima kakabata n'ingingo, kakabata n'ingingo. Umuntu ntaba kigenda nkawe, umuntu ntaba kivuga nkawe, kakamubata wese, umuntu agahinduka agakiza. Hakaba abandi agakiza gusa kakabiriya mu mutima, ariko ntikabata amaguru, ntikabata ururimi, akazavuga ibintu birimo nko ibyo ambwiye ntaba ari byo abwira sister. Ibyo avuze hano yagera imbere ugasanga inkuru imwe ayivuzemwo amakuru 6. Kwa gakiza kaba kataramushobora. Ngahe soma data wahabonye Yosuwa 24:14. Nuko noneho mwubahe Uwiteka, mumukorere muje ukuri. Kandi nuko Yoshuwa yavuze rino jambo ni nkaho hari nk'ukundi kuntu bari bameze. Noneho yamabwira ngo nuko noneho mwubahe Uwiteka, nyabo mwubahe Uwiteka, kandi ngo mumukorere mukuri, ngo mutaryarya. Noneho muririmbe, mukorere Uwiteka, musenga Uwiteka, mutagira gute, mutaryarya. Bivuga ngo ababene wacu b'Abayuda bari bafite kumukorera kuri mu buryari. Noneho harababwira ngo ariko noneho ni mumukorere mutaryarya, kandi mukureho za mana, kandi mukureho za mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya. Yemwe tiwoba hari imana twazanye zo kwa basogokuruza ni izihe y'Imana za Ryangombe, za Ryabingi. Kuzikorera si ukuzizana ngo muvuge ngo mwazishinze mu. Iyo dukora ibinyuranye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga, tuba tuhaye dukorera za Ryabingi, tuba tuhadukorera za Ryangombe. Ni ukugenda binyuranye n'icyo ijambo. Ni ako karongo konyine wagashoje. No muri Egiputa uje mukorera Uwiteka. Soma Matayo irya jambo twasomye 21:28 kugeza kuri 32. Bibiliya iravuga ngo ariko ibi mubitekereza mute? Habayeho umuntu wari ufite abana 2. Yego. Asanga umukuru, aramubwira ati, yego mwana wanje, genda uhingire uruzabibu rwanje. Nawe aramusubiza ati, ndanze kugahayo ndanze. Uyu mwana uruko nsomye inoverse, uyu mwana aza nkora ku mutima. Yamabwira se wa nkingene pasteur yobwira nk'umukristo umwe nkanje akambwira nje mukristo, kabwa ati bino hano
ngaye tolerante nkamamubwira ngo ndanze pasiteri, ariko uyu mwana ni igitangaza. ayiwe wogera nk'ikinyabufura byibuze ariko kandi uno mwana, uyu mwana niwe wagaragaje ukuri kose kwari mu mutima. Uyu mwana yagaragaje agasuzuguro ariko kandi karimo ubwenge kandi karimo ukuri. Kwemera ikintu utagikora, kwitika ukavuga ngo ndemeye Yesu ndagukurikiye, ukabivuga kuko bijya baza batubwira ngo twature. Ubundi kwatura siko kwemera. Nuko abantu baza bategereza umuntu ngo yavuze. Muzamumva abakongo ko bakunda kubivuga ngo baza bahadutegera cyane. Nimba ari ubukristo buba buzingiye, nintagirirwa amahirwe yo kuvuga kuri uriya mwanya, mwari muntuze nk'umupagani. Ukumfuye ntabonye umwanya rutebuka ntiyompamye, niwe bishop wanje. Ukuyovuga ngo barantanga kabwa ngubwo ntavuze ijambo rya nyuma. Hirya nyuma niryo kuraga ngasigaye nyamanyonga ngo uzomenye ikanisa n'abana, kababwira ngo muzogume ku mwana. Ariko ijambo kera nararyititse. Umunsi mbwira shetani nkamubwira ngo guhera none sheta ugende naje ngende, sinkira uwawe nawe nturi uwanje, mbaye uwa Yesu birarangiye. Uwo munsi naremeye, nopfa none nopfa ejo nopfa nsinziriye no kwicwa n'uruzi bondasa nohura n'abajura bakankubita igiti, ndi uwa Yesu. Kibitegereje irindi jambo ngo nzavuge. Ningirirwa amahirwe nkabona umwanya wo kubwira abakorari bose nkababwira ngo ngiye mu ijuru musigare neza. Iyo nibaye ni nk'umuntu ugiye muri Amerika utazubona umwanya wo gusezera abantu, akandika kuri WhatsApp, wenda akabona umuntu umwe. Hazaba igihe umuntu asezera abantu bamwe ntasezera abandi. Timuza mubibona? None umuntu natagira umwanya wo gusezera abantu, kuri azaba agiye kwa shetani. None kwizera mu kwitike, twizera wa munsi w'urupfu cyangwa twizera umunsi twakiriye Kristo muri twe? Hari umugabo wanshekeje, umugore we yakoze impanuka, wamare kuyikora sinzi ngene twateye urwenya turavuga ngo ati naho ngo yari yikanze umugabo, ngo yabonye ukuntu umugore ameze, ngo yamavati arapfuye, ngo yamaguma kumubwira ngo niyirege. Amaze undi muntu aravuga ngo atse yari afite ubuhamya, wari ugiye gusenga vuga ati imoto yamugonze yaragiye gusenga, ngo yaye ngo kuriya ngo gusenga ni kimwe, ngo ariko kandi ko nyine ngo ni jambo ngo yaza guma kubitaho ngo ataye mu koma ati irege. Nza gusanga dufite challenge cyane yo kumenya agakizi carico. Amen. Ntabwo agakiza tugategerereza umuntu. Ubu buzima bw'abakristo nico gituma Bibiliya itubwira ngo amen. Amen. Nico gituma Bibiliya itubwira ngo twabatuse mu bubata bumwe, ngo tubatwa mu bundi bubata. Ni ukuvuga ngo twabatuse kwa shetani, tubatwa mu bubata bw'umuco ari wende Kristo. Bivuga ngo ntitukiri imbata ziki z'ibyisi. Turiho, Bibiliya ndimo kuvuga ngo turiho, iyi si tuyiriho, ngo ariko ngo mu buryo bw'umwuka turi mu ijuru. Muzamubwira ngo ubwo buryo bw'umwuka ni ubuzima bwo kwizera. Amen. Ati noneho sinzi bizatuzaniye. Uyu mwana rero yantangaje. Uyu mwana ise yarabahamagaye ari babiri, yabanjije ku mukuru aramubwira ngo ngwino hano. Umwana arumvira araza, ngo amare gushika Salamu ati noneho genda hariya mu murima uje guhingira uruzabibu. Yamabwira se ngo ndanze, ariko ngo arangize ngo arihana aragenda. Umwana wa kabiri niwe ndyarya, niwe gitangaza, niwe uzomara abakristo.
umwana wa kabiri we ngo araza aca bugufi yumva se aramutegera. Ise aramubwira ati mwana wa ise ntiyabuze niyenda kumubwira ati mukuru wawe ndamuhamagaye abaye ibamba harananiye. Bibiliya ntizi bivuga, ariko mu kiganiro biragaragara ko ise ashobora kuba yarabwiye murumuna wa mukuru ko mukuru we yanze. Aramubwira ati genda uje kubagarira uruzabibu. Waramubwira ati papa ndagiye. Ngo arangize wa mwana ntiyagiye. Buriya ukuri Yesu uyu mugani yawuciriye kubera abafarisayo bari baramwihenzeho, kandi abafarisayo bubaka ku mategeko cyane. Amen. Bubaka ku mategeko, kandi kose kabaye bagakenera ngo bagenze uko itegeko rivuga. Amaze Yesu abacira uyu mugani uyu mugabo n'abana be babiri, arangije arabaza ati hagati y'aba bana bombi ninde wumviye se? Bibiliya igasubiza ngo n'umwana wa mbere, kandi ari we wagaragaje ko yasuzuguye. Bibiliya muzi iki dushakaho, izikerera ngo ukuri ko mu mutima guse n'ibikorwa dukora. Ariko zoba bigayitse binateye agahinda kwemera ikintu ku kanwa ariko mu mutima tugihakana. Ahubwo ukuri kwacu ko mu mutima kugomba gusa n'ibikorwa dukora hano hanze. Amen. Tacho zoba bimaze kuvuga ko twizeye ariko imirimo yacu idasa n'abizeye, ahubwo biraruta ko tutabivuga ariko tukagira gute tukabigaragaza. Amen. Amen. Yesu yavuze ijambo arababwira ngo mureke mbabwire ngo indyarya musome hepfo mubanzirize nk'inyuma. Arababwira ngo indyarya ngo nabamaraya ngo ndababwiza ukuri yuko ngo bazabatanga kwinjira ngo mu bwami bw'Imana. Ariko mwumva uwo mubabaro, ukuntu duhora mu ikanisa, ukuntu duhora hano mu murimo, ukuntu duhora turirimba, ukuntu abakongo dukunda igitaramo, ukuntu bamwe muba mwasize akazi, bamwe mugasaba ofu, abandi mugatanga ikiguzi kugira ngo babasigarire ku kazi. Ariko Bibiliya ikavuga rino jambo, hari umuntu yayibwira wenda gusa nabo, ikavuga ngo ndababwiza ukuri yuko ngo bamaraya ngo n'indyarya ngo bazabatanga kwinjira mu bwami. Tibibabaje mwari murubona abantu b'indaya bahoririye hanze, abantu b'abasinzi b'ababandi bataza bagera mu ikanisa, natwe turihoramo. Muzi impamvu? Ni ukubera yuko ibyo tubamo binyuranye n'ibyo dukora. Ibyo dukora bidasa n'ibiba mu mitima yacu. Niko abafarisayo ngo bari bameze. Yesu yababwiye rino jambo ry'ukuri hariya Yohana 3:8-30 gukomeza ngo muzamenye ukuri, ngo ukuri nako ngo kuzababatura. None ngo bakamubwira se kuratubwira iby'ukuri tuzabatuka se? Twigeze tuba imbata twebwe abana bo kwa muzehe wa imani bo kwa Ibrahimu? Twigeze tubatwa se? Harambira ati reka muri abana ba Ibrahimu se, muri abaso shetani, kuko ibyo mukora birasa n'ibya shetani. Mwigeze kuko iyo muje kuba abana ba Ibrahimu muba mwarakoze nk'ibya Ibrahimu. Amen. Iminota yanje irashize, ariko icyo nashakaga kubabwira ni iki: dukunda amateraniro cyane, Imana ihabwe icubahiro, ariko taza gutwara umwanya wa rubona. Iminota bampaye irashize.
dukunda amateraniro cyane, Imana ihabwa icubahiro. Dukunda kuririmba cyane, Imana ihabwa icubahiro. Dukunda gusirimba cyane, Imana ihabwa icubahiro. Dukunda gutanga cyane, Imana ihabwa icubahiro. Ibyo ni iby'abakristo. Ariko mbere yuko dukora bino, umuntu azabanza asuzuma umutima we. Uza wibaze ngo ariko naramenye. Ese uwamenye aza sate? Utaramenya iwaza sate? Ko tuza tuba mu ikanisa, ibyo dukora bigasa n'ibyo baba hanze. Uko kumenya ko murumva iryo sano. Icyatumye Yesu abananguriza arababwira ngo muraba so shetani, ni ukubera yuko biyitaga abana ba Iburahimu kandi batagenza uko Iburahimu yagiraga gute yagenza. Ntabwo banyuraga mu nzira ya Iburahimu. Iyo muje kuba abana ba Iburahimu ntimuba mukora ibi, ariko impamvu mukora ibi, mukora nk'ibyaso shetani, kuko ibyo mukora ni iby'umwijima, bikomoka kwa shetani. Bavandi, mugenzure neza ko ibyo tubamo bisa n'ibyo tuvuga, ibyo tuvuga bisa n'ibyo dukora, ibyo dukora bisa n'ibiba mu mitima. Abafarisayo bagiraga ibintu ku kanwa bitababa mu mutima. Mu mitima bakabindyarya, mu mutima bakaba ababeshi, mu mutima bakaba abanyarugomo, mu mutima bakaba abagambanyi, mu mutima bakaba abicanyi, mu mutima bakaba abantu ariko mu bikorwa inza ndiba abantu benshi bene wacu. Kareba nkagenda nitegereza abahungu b'abakobwa, nkayitegereza abasore, urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu. Kareba nkava nkaja muri kinamama, kareba abo twabanye nk'iwacu. Heka base uku kanaka yarizeye. Umuntu yo kwizera akabaho imyaka irenga 20 nta gikorwa cy'umwuka umwukaramu araserebura kuri we. Cyo nukavuga se uyu Yesu ni wa wundi wahamagaye Iburahimu. Ni Yesu wabasamweri uryo wahamagaye Samweli w'Inayoti. Ni Yesu wa Dawudi, ni Yesu wa Daniyeli, ni Yesu wa Shedrake na Meshaki na Abedenego. Bavuga ngo nukuri nubwo itadukiza ngo tuzapfa. Ariko hariho abantu bizeye bava inyuma, bagira ujasiri yo mu rwego. Uzi kuvuga ngo nubwo Imana itadukiza, ngo nubwo Imana itadukiza, agashira windahira akavuga ngo nukuri tuzapfa. Ariko hari abantu ngo Mana ngo nimburi Imana. Muracyaba kuri bene ayo mafraza avuga gutyo. Umuntu umaza imyaka 20 mu gakiza ngo nimburi Imana, ngo nutabikora ngo nawe izina ryawe ngo riragaba, iryawe rigawe ry'Imana rikaguma ari iry'Imana. Ngo nukuri Imana, ngo kino kibazo mfite, ngo nukuri ngo nutakinke muri, ngo nukuri ngo nawe ngo woseko. Aho ninde woseka Imana? Ngo nukuri ngo nawe ngo wokuga Imana gasi nka mwene wacu nkanje gapapa. Ngo nukuri ngo nubikora ngo ndamenya kuri Imana cyangwa utariyo. Yo Imana ngo nitaguha kankoto, nitaguha gatimbo, nitaguha ifaranga zo kwishura inzu rente, ni uyitegeye. Imana uzuyirebera kuri rente. Imana ko yaretse Yobu agategwa na bamayi bambere, igitero ca mbere caraje cica abantu bamayi bambere, mayi ya kabiri iraza yica amatungo, igikundi gaca kabiri ca bamayi kiragenda, mayi ya gatatu iraza itwara indogobe zose ziragenda. Ko murumva agaciro ko kugira ukuri. Mayi ya kane iraza itera umubiri urarwara, atangira nyine yumva nk'ishushira akazagira ngo ni nk'umusonga.
wenda araja hariya kuri farumasi bamudunga agashinge akiri pe biranga. Hagiye noneho kuri ka dispensaire biranga, aja ku bitaro bikuru nimba ari agakani iwabo sinzi, ariko nyine nabo bari bafite ibitaro baragerageza biranga. Mvuze agakani kugira ngo mwumve bari bafite ibitaro by'iwabo ko yarivujije. Yobu yarivuje biranga, ageraho binanirana aravuga ngo abana n'uburwayi, ngo ageraho ngo azayishimisha urujo kubera uburibwe. Ariko Yobu ari kuriya mugabo yari yarizeye. Yobu wageragejwe umugore wiwe babanye iyo myaka yose basheri. Uzi gaciro umugore agira, ariko nawe ngo yaramugerageje amuvaho. Ariko Yobu akaendelea tu kuimarika kwa katika imani. Bado hajatingizika, hapana. Lakini wewe unamuona Mungu kwa sababu ati UN ikifanya mambo yake, wewe wanakuita kwa UN, unafika kwa embassy, unafikiria ndiyo Mungu anakujua. Hapana, hatumtegemee Mungu kwa sababu UN inatuita. Hapana, hiyo si Mungu. Sina hawa wa Somalia wanafanywa wanaenda na wengi hawajamwamini. Imana ntabwo tuyitegemeye kubikaratasi, kuko hari nabaza bariganya abantu izina ryawe rikagendamwe abana. None se Imana izabishize ni nk'ikaratasi cyangwa ni nkatika mwana y'abagore zimwe ziri ya ruguru? Kwikaratasi ziza zisaza, kumubiri uzusaza. None umubiri wawe nurwara umubiri uzusaza ugashira, ariko ikintu kitazagishira imani hayipoteye kamwe. Imani hayipoteye kamwe. Ukuri ntikuza gushira, ukuri ni ukuri kuzageza iteka n'iteka. Yesu ntazashira mu buzima bw'umuntu, uwamumenye ntazashira iteka. Ikorase zizazishira, diplome zizazisaza, igacuya neza igashira. Umubiri w'umuntu uzusaza. Uko nari imeze nkiri umwana ku mugoro siko nkimeze, uko nari imbangutse nkiruka sinoba nkiciruka gutya. Umubiri wanje umaze kuragenda utakaza. Abasirikare ko baragenda bava muzehe, uko yari ameze akingana naje siko akimeze. Ushobora gusanga yarakomeye, yarakoraga ibintu by'ibikorwa biteye ubwoba z'amaboko kubera imitsi, kubera imbaraga, ariko ubu nyine tiyobaka ibikora. Imana rero suko umubiri uzusaza, abana baza basaza. Yego ubutaka buza busaza ntibube bukicera, ariko ikintu kitazagisaza ni Imana mu muntu. Umuntu azasaza agasaza, ariko agakiza yakiriye muri we kaza gahora karigasha. Ntabasaza muzamwumva bavuga Imana ukazumva karayivuga nk'umusore. Kariya nagakiza, iriya ni Imana. Nimba mwaramenye ukuri, kuzabaha amahoro, kuzabaha kwidegenza, kuzabaha kwimanifeste, kuzabaha ku explose. Muzarekura, muzaturika, murekura ibintu. Mpamvu tuzadukekera abantu mu bintu, kubona umuntu agukoreye ikintu buriya nuko nyine uzumukekera aho atabibye. Uzumukekera kwera umwumbati kandi ari ikigowe. Abantu tuza tubategamo Imana ntayo bagira, tukabategamo kuba tubibamwo urukundo, ineza n'amahoro. Nta mahoro. Umuntu ndi yagira amahoro atagira agakiza muri we. Amahoro agira abagira agakiza. Ndagushimiye Mana, gushimiye uyu mugoroba. Sinzi ko hari umuntu tuvuganye ubu nyine, sinzi ko hari uwumvise, sinobimenye. Ariko ico waduhaye kuvuga, waduhaye kurekura. Kujya umudamu azasohora imbuto akagenda agatera, ntazamenya ngo kino kigori kizera ngo kizavamo binga, ariko azagenda kabiba. Iyi ni imbuto natwe tubibye, tuyibibye mu mitima, tuyibibye mu murima. Kandi kwera bivana n'ubutaka iteyemo. Uzumeza ni wewe, ariko ubutaka ni umutima w'umuntu. Uko umutima w'umuntu uhagaze nibyo bizaha agaciro iyi mbuto kumera muri we. Ndagushimiye ko
tubibye, kandi iyi mbuto idapfuye ubusa izamera. Cubahiro kibi cawe, amahoro yawe aganze mu izina ry'umwana, amen. Dengejeho